To je za mene bio logor. To za mene ne postoji da je čaršija, nego to je bio logor. Leže djeca na krevetu, ne mogu da ustanu. Od gladi, pa oborila glad. 3 sata je bilo kad je najavilo da će Srebrenica pasti. Samo se okrenu i kaže, majka, ja ti idem šumom. Ko zagrlio me, poljubio i kaže, čuvaj mi djecu. I tu smo se i rastali. Odmah su nas počeli zvati iz sali, vezali nam oči na streljanje. Pas je ono je pucalo i utišalo je. Poslije je nastalo jauču. Mene nije pogodilo, ja sam pao. Amidžić je po mene pao u izlomnu. Tako sam ostao čitav dan. Pravio se mrtav. Preko šume sam vidio šta je bilo s ljudi gdje sam taj moj crni život. Nema kaki, nema sve krikova. Sam se vraćao jedno 3-4 km nazad da tražim oca, nisam ga mogao naći. A ovog su mlađeg sina negdje u Bratnačkoj opštini u šumi našli. Imali smo samo njega i stvarno je bio je dijete za primjer. Teško. Pogubiš sve, nemaš nikoga. Mi smo pobjedni što nam je drugo ime. Boli me to što smo imali samo minut, 2 da se pozdravimo s njima. Evo upravo ove izjave. Trebamo se boriti da damo te izjave, da se ne zaboravi, da naša djeca sutra, da ne zaboravi nikad. Eto, ne bi želila nikad da se ponovi nikomi. Nikakoj naciji. Nek svako živi, svakome je Bog dao pravo na život. I nama da su Bog do naše svi živi.